Thank you, Father. Dankie, Here. We love you, Lord. Mooiste naam, mooiste naam. Die mooiste naam wat daar is. Die naam van Jesus. Verlosser, zaligmaker, ewige koning. Lord of hosts. The most holy name, name above all names. We just rest in your love, O God. We just rest in the act of your abiding love. Thank you that we can sink into your holy nature. Thank you for that magnetic Holy Spirit pool in our spirit. Just drawing us into your holiness, into your nature. Thank you for your transforming Holy Spirit anointing. Thank you that we can live and move and have our being in Christ Jesus. The Christ of God, who is a living power, transforming the human being into your likeness. Dankie dat U nou in elkeen van ons werk, terwyl ons hier staan. En dat U een doel voor oë het. En dit is, Here Jesus, om ons by U wederkoms as 'n reine maagd, vlekkeloos, 'n volwasse geestelike wese, en dat ons so aan U voorgestel kan word in ons hemelse bruidegom. Thank you for your precious blood. Thank you for your eternal grace, unbroken, working within us. The grace to satisfy you, O God. To live lives that are a pleasure before your face. Thank you for Gateway Community Church. Thank you for a place where you can be met. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen, 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 amen. Okay, Hosea. Hear the word of the Lord, O children of Israel, for the Lord has a controversy, sê ek het reg, controversy, with the inhabitants of the land.
there is no faithfulness or steadfast love and no knowledge of God in the land. Ja, gaan maar net weer terug daarna vers 1 toe, dankie Stefanie. Verse 1. So, daar is 'n bietjie van 'n kontroversie tussen die Here en Israel, en die rede daarvoor is, there is no faithfulness. Faithfulness, dit is deel ook van die vrug van die Gees. Daai woord geloof daar is ook om faithful te wees, nee. Hy sê there is no faithfulness or steadfast love and no knowledge of God in the land. No knowledge of God in the land. So, daai woord knowledge daar is die Hebreëse woord wat geweldig omvangryk is, maar die kern van daai woord beteken you must have a personal relationship with God. A personal relationship with God. 'n persoonlike verhouding met God. En daai woord knowledge sluit dan in die verordeninge en die insettinge van wat die Here die volk van Israel gesê het om te doen. En as jy die woord doen, dan sê die Here Jesus, dan het jy my lief, en as jy my lief, dan het die Vader jou lief. So die evangelie is 'n wonderlike ingeweefde eenheid van waarhede wat gesamentlik moet uitgeleef word. Jy kan nie die een los en die ander een doen nie. Jy kan byvoorbeeld nie 'n verhouding met God hê as jy nie kennis het nie. Sê saam met amen. Jy kan nie in die waarheid bly as jy nie lief het nie. En dis die gevaarlikste plek om te wees. As jy nie lief het nie. Buite liefde is jy 'n oop skuif. Maar hier is so geweldige waarheid in hierdie vers, maar wat ek net wil klem lê is op die feit dat and no knowledge of God in the land. So, verstaan dit dan van die staanspoor af net, dat daar kan geen verhouding wees, daar kan geen persoonlike verhouding. Nou, elkeen wat vanmôre in hierdie kerk sit, is 'n individu. Jy's 'n man, jy's 'n vrou, en dan is dit so dat jy's nou huwelike en jy's kinders, maar in die eerste plek gaan dit oor 'n individuele verhouding. Die man moet 'n verhouding hê met God, die vrou moet 'n verhouding hê met God. En dan loop dit deur ook na die kinders toe, so gaan hulle elkeen dan 'n verhouding hê met die Here. Nou, na die Nuwe Testament toe, dan is dit 'n kwessie van die Griekse woord wat gebruik word in die Nuwe Testament wanneer dit kom by kennis, oor diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God, ondeurgrondelik is sy oordeele, onnaspeurlik is sy weë. Dis nou daar in Romeine wat Paulus vir ons hierdie mooi woorde skryf. Daar's 'n diepte, en daar's 'n wysheid, en die kennis van God kom daardeur. Nou die woord wat gebruik word in die Nuwe Testament is ook 'n woord wat absoluut te doen het met 'n ervaringsgodsdiens, ook 'n verhouding wat jy het met God en wat jy met God kan hê. You can have an intimate relationship with God. This also includes that you can feel God. And that's why we can have a tangible, experiential knowledge. Nou, ek wil net vanmôre dit baie sterk stel, en dit is dat Christendom kan nie passief wees nie.
jou verhouding met God kan nie 'n passiewe verhouding wees nie. Daar moet aksie wees, daar moet reaksie wees. There must be a response of what you read, and what you read is the truth. It is about a personal God, 'n persoonlike God. 'n persoonlike God met emosies, 'n persoonlike God met wysheid, 'n persoonlike God met kennis, en dis wat Jeremia op baie plekke in die Bybel sê. Die Bybel gebruik verskillende woorde, maar hy sê ook deur God se kennis het hy die skepping gemaak. Goed, so dis 'n kwessie van knowledge, a reverential knowledge also included in the reverential fear of the Lord. So daar's 'n kennis. Nou wanneer 'n mens praat van omniscience, ons ken almal die woord, en dit is een van God se groot attributes. God is omnipotent, God is omniscient, God is omnipresent. Omniscience means omni, oral. Omniscience is knowledge. Comes from, and that's where science comes from. Dis hoekom as jy die skepping reg verstaan en jy is besig met die regte goede, dan is wetenskap is nie teenstrydig met God se kennis nie. Science is not in contradiction with God's word. Okay, ons praat oor kennis. En hoekom ons oor kennis praat en wat die Here ons lees ook nou, ons het nou net met Hosea klaar gemaak en toe hierdie woord knowledge baie sterk nou in my hart opgekom toe ons dit lees. Ek het agterna daar begin oor mediteer en 'n bietjie gedink en dan kom 'n mens agter wat 'n groot waarheid en wat 'n groot krag hierdie woord knowledge is. So met ander woorde, dit is 'n verhoudings-knowledge. Dit is 'n persoonlike verhoudings-knowledge. Nou goed, kom ons gaan net af daarna vers 6 toe. Tekste wat ons baie noem, ons ken dit uit ons harte uit, nê? Okay, lees maar vers 5, gaan net na vers 5 toe ook. Vers 5, daarom sal jy struikel, bedags, en ook die profeet saam met jou struikel in die nag. En ek sal jou moeder te gronde rig. En dan kom ons by hierdie bekende teks. My volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ken ons daai teks? Do we know it? Do we know it off by heart? My volk gaan te gronde. My people are destroyed for a lack of knowledge. En onmiddellik wil ek dit dan nou sê. So ons kan nou dit baie keer quoteer ons dit. En dit is 'n kwessie van as jy na hierdie woorde knowledge kyk, dan kom dit so pragtig deur wat ek nou die hele tyd probeer sê, en dit is dat daar moet 'n gevoel wees, daar moet emosie wees. Without emotion, there will be no motion. God is a God also of a God of emotions. En jy kan God ervaar, en in hierdie woord, veral in die Grieks kom so mooi deur, that you have to speak it. You see, you cannot have a relationship without words. Dis al my amen. We have to speak it, and we can speak truth, we can speak the knowledge, because we have faith in it. And faith comes through the word, and the word is Jesus. So we must speak it, and we can sing it. Nou dis hoekom Dawid se sange so geweldig gesalf was. Ons praat oor kennis, want Dawid het 'n verhouding met God gehad. Okay? En daarom het hy nie net die woord gespreek nie, Hans het dit aangehaal, maar hy het ook die woord gesing, en daar was ook snaarinstrumente, zamar, hy het dit net gespeel, en omdat God in Dawid se lewe was, en hy in hierdie verhouding met God was,
Ek wil hê ons moet die impak, ons moet die krag, ons moet die aktiewe, die substansie, die realiteit beleef van wat kennis is en wat kennis doen. Want bloot net deur die feit dat Dawid 'n instrument gespeel het, toe gaan die bose gees van Saul af weg. So daar is salwing. En ek wil amper sê anointed, knowledgeable salwing. Dit kom van wie 'n verhouding wat Dawid met die Here gehad het. En as die Bybel dan vanmôre sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Met ander woorde, ons beleef dit. Ek beleef dit, ons beleef dit in die bediening, jy beleef dit. Ons sien dit, en dit is ook so dat mense baie keer 'n intellektuele kennis kan hê. But it's not a tangible, experiential knowledge. Jy verstaan? Jy kan goed intellektueel verstaan. Jy kan die Bybel quoteer soveel as wat jy kan. But if it's not a living knowledge, an anointed knowledge, iets wat in jou lewe gedemonstreer word en gemanifesteer word, dan is dit 'n kwessie van dat dit het nie krag nie. Dit het nie krag nie. Wat die Bybel sê, my people are destroyed for a lack of knowledge. Nou sê die Bybel vir ons daar in Deuteronomium 4, praat Moses met die volk en hy sê, julle moet nou mooi luister na die verordeninge en die insettinge en die dinge wat ek julle leer. Jy sien? Insettinge, verordeninge, wat is dit? Dis kennis. Dit is insig, dit is wat hulle moet doen. Nou sê Moses vir hulle, as julle nou mooi luister en julle doen dit, dan gaan julle lewe en julle gaan bly lewe as julle in die land Kanaan intrek. Nou, in 'n geestelike sin is ons in die wêreld, ons is in 'n wêreld wat God nie ken nie. Maar ons ken God. Jy saam met my. Om te lewe en om God te ervaar, my broers en susters, jy moet nou maar my genadig wees. Ek probeer nou hier deurkom met 'n groot krag, release, lewe wat die Here wil hê die kerk moet in opstaan en begin lewe soos nog nooit tevore nie. Dis 'n kwessie van we are in this world, but to be alive and to stay alive, I'm talking spiritually. But even though if you are not doing what the word says, kinders van God kan vroegtydig sterf omdat hulle nie by die kennis van God bly en doen wat hy sê nie. You cannot live a healthy, victorious, overcoming life separated. That's in the foundation of the word holiness is the meaning of separation. You cannot be in the world. You are in this world, but you are not from this world. So you are living in this world, and the right way to live is to do what the word says. You are not doing stuff to get saved, but after you are saved, you are doing righteousness. We must get it. We must get it. Because this is what the world needs more than ever before. I'm speaking out of my heart. I'm speaking out of a deep, deep conviction and an experience in my short life on this earth. And I know what I'm talking about because I have experienced every word that I'm saying. Every word. Otherwise ek sal nie hier gestaan het nie. Die punt is net, there is power in the knowledge.
My people are destroyed. Nou, die woord van die Here kan baie keer, as ons dit so wil noem, kras wees. Listen to me. Hoekom ek hierdie boodskappe preek, en ek dink deur die afgelope tyd, ek wil graag hê die gemeente, ons moet hierdie ding vat. Ons moet hierdie ding vat. Want dit is nie 'n kwessie van, ons sê net goed nie. Dit is 'n kwessie van, my swaar wat oorlede is, Chrissie se broer, het altyd gesê, don't quote the scripture, live the scripture. En ek het 'n ander man van God gehoor sê, hy sê, you don't know the scriptures if you are not practicing the scripture. That is what we are talking about. It's about knowledge. Gaan net gou gedaan na Proverbs chapter 4, 30. Die punt is net, daai woord destroy, die Hebreëse woord sê daar, people are destroyed for the lack of knowledge. Hy sê, destroyed because they are dumb and silent. Sterk. They are dumb and silent. And because they are dumb and silent, they are destroyed. And that word destroyed means also it can be a word that can be in transition, and it can become a point where that person can be cut off. En dan begin ek bietjie bewe, want as Johannes vir ons sê, die loot wat nie vrugte dra nie. En dan begin hierdie woorde wat ek preek, en hierdie woorde wat ek lees, en die verantwoordelikheid van om vandag in 'n kansel te staan, en te besef, hoorie, maar, hoe preek ek? Ek het nou eendag weer vir iemand gesê, ja, ek weet nie, die Here moet my help, maar ek weet nie, hoor mense die evangelie? Verstaan mense die evangelie? Verstaan die kerk dit? Verstaan mense wat in moeilikheid is? Verstaan hulle dit? En dit is dat, you cannot serve the Lord and be dumb and silent because of a lack of knowledge. You must have the ability, because we have the spiritual DNA of the Lord Jesus Christ, who is the Word. Amen. En nou sê die Bybel vir ons, Paulus sê vir ons, the Word must dwell richly in you. As jy nou die strekking wil volg, of kan volg wat ek probeer sê is, mense kan nie net dink, jy kom tot wedergeboorte, and you stay in a lack of knowledge. En dan kan mense nie verstaan, dat hulle lewe val uit mekaar uit. Because they don't have the knowledge. They don't have the experiential, tangible knowledge. They cannot speak the word. They cannot, when they sing the word, they must recognize that we are singing substantial, realistic, real, truthful words and revelation to God. And that's why God can dwell in our praises. Ek dink die lyn wat ek net vanmôre wil deurgee is, there is no time to get destroyed. Because the devil knows where he can hit. And if you don't know how to defend you, and if you don't know how to speak the knowledge, the revelation knowledge, openbaringskennis. En openbaringskennis kry jy deur die woord. En hoe meer openbaringskennis, hoe meer groei jou geloof. Ons is in 'n groeiproses. So, nou sê die Bybel vir ons, my people are destroyed for a lack of knowledge, because you have rejected knowledge.
I reject you from being a priest to me. Dan nou, daar was priesters, die priesters het die woord geleer, maar die Bybel sê ook, Petrus sê dit vir ons, en in Exodus 19 sê Moses het vir ons, dat julle gaan my heilige volk wees, 'n heilige priesterdom, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, om te verkondig die deugde. Dit kom alles in by hierdie gedagte van kennis. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Dis kras, maar dis waar, as jy deur die Ou Testament lees, en jy sien hoe die volk in moeilike tye gekom het, omdat hulle die insettinge verander het, en verontagsaam het, en nie geluister het nie. So, nou is die gedagte, don't be dumb. Don't be silent. Because it is a reality. Nou, Proverbs 30. Skryf hom net vir my weer daar asseblief. From verse 1. Okay. Listen what the Bible says. The words of Agur, son of Jacob, the oracle, the man declares, I am weary, O God, I am weary, O God, I'm worn out. Gaan dit aan? Surely I am too stupid to be a man. Wat 'n belydenis. Surely I am too stupid to be a man. I have not the understanding of a man. Volgende vers. I have not learned wisdom, nor have I knowledge of the Holy One. Is dit moontlik dat kinders van God vir jare die Here kan dien? Go through the rituals, do what you're asked to do. Daar's nie een so ou in hierdie kerk, nou ek praat nou van ander ouens. I have not learned, dis hoekom hierdie Agur sê, ek is te dom om 'n mens te wees. Jy sien, want God wil wyse mense hê. And you cannot answer this world. Listen, it's getting too difficult. En jy kan nie meer met AI stry nie. Ek is ernstig. You must have an IQ stronger. You must have the IQ of the omniscient to stand in this world. And to have the IQ of the omniscient, the omni-knowledge, the wisdom, you must learn it. It is in your spirit, man. But as a man thinketh, so is he. You must get revelation knowledge. I'm speaking deep truths in this building this morning to a born-again church of the Lord Jesus Christ. And that we must and we will not be destroyed because of a lack of knowledge. No one in this church will be cut off. Nou sê die Bybel, I have not learned wisdom, nor have I knowledge of the Holy One. Gaan net daar na Spreuke 9 vers 9 toe. En dan nou, my volk gaan ten gronde wees 'n gebrek aan kennis. Hoekom? Because we are not learning wisdom. And because we are not learning wisdom, we can be dumb Christians. We can be silent Christians. We will have not words of wisdom to answer situations
and to speak to fig trees that are not bearing fruit. And we cannot change circumstances and rebuke the devil. Luister, my broers en susters, ek is nie ou wat duiwels jaag nie, en ek preek ook nie, ek is nou al lank in hierdie kerk, ek preek nie oor duiwels soseer van, maar ek dink dit het dalk tyd geword, en dis nie dat ek het ontken het nie, hier sit Rian, hy weet waarvan ek praat. Ek dink ons gaan in 'n tyd in, waar kinders van God moet bevry word. I'm saying it. I'm saying it. I'm saying it boldly with the conviction of my heart. The children of God, listen, you can do a certain sin or you can fall in weakness. And you can get prayed for and there's forgiveness and the blood of Jesus cleanses you. But if people are staying in a cycle of a demonic activity and a demonic characteristic trait, the devil must be driven out. There's no way that people can get punished by the devil because of a lack of knowledge. And that's why we must have the discernment of spirits. The discernment in and through the Holy Spirit. So, but I don't want to go there now, but the fact is, listen to what this verse says. Vers 10. Het ek gesê 9? Okay, dankie julle. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is insight. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is insight. Wat het Spreuke 30 vir ons gesê? Hy sê, as jy nie wysheid leer nie, dan is dit 'n kwessie van, jy kan nie kennis hê van die Heilige nie. Is ek reg? Nou sê hierdie vers vir ons, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Salomo, wat wil jy met ek vir jou doen, want jy moet nou hierdie groot volk van my lei. Salomo sê, Here, ek soek al die goud, al die silwer, ek soek al die diamante, en ek soek die sterkste manne, en ek soek 1100 pere. Nee, wat sê Salomo? Here, ek soek wysheid. And because of the fact that he has wisdom, God gave him wisdom. And because that he had wisdom, God could trust him with money and silver and gold. You see, we must have knowledge. Because if we don't have knowledge, we are going to be destroyed. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Kom ons flip hom net 'n bietjie om. Spreuke 1 vers 7 as ek reg is. Gaan net na Spreuke 1 vers 7 toe. Proverbs 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. It is so necessary to understand this morning. En dat ons met ander oë na Hosea 4 vers 6 gaan kyk. En dit is dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Nou niks van hierdie tekste wat ek nou noem. Nothing of these verses can do anything for you if you are not in a personal relationship with God the Father. And that's why things start opening up. As die Here Jesus in Matteus 11 kom en hy sê vir die ons wat hom volg, sy disippels,
En Jesus begin ook bid. Hy sê, ek dank U, Vader, dat U al hierdie dinge verberg het vir hierdie wyse ouens. Nou vat Jesus die Fariseërs aan. Ouens wat dink hulle is wys. They thought they are wise. The religious system think they are wise. And they act as if they got it all. Maar Jesus sê, Vader, ek dank U dat U dit vir hulle verberg het. En dis hoekom die Bybel in die saligsprekinge sê, salig is hulle wat arm van gees is. That doesn't mean, with all respect and sensitivity, it's nothing to do with Down syndrome children. Daai salig is hulle wat arm van gees is. It means you are empty of yourself and of your own wisdom. Vertrou op die Here en steun nie op jou eie insig nie. Well, this is a liberating truth, what I'm preaching right now. Dis 'n verlossende, is 'n bevrydende, kragtige gedagte, 'n realiteit wat ervaar kan word. Tangible, experiential knowledge. And that is that the fear of the Lord is the beginning of knowledge. What is the fear of the Lord? We can read it at different places in the scripture. But the fear of the Lord is doing the word. Hierdie is alles boodskappe op hulle eis, maar ek wil vanmôre net hierdie ding probeer by mekaar hou, want dis my probleem. Die punt is net, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Nou, al die tekste kan ek nou vir julle laat lees, maar die tyd gaan verby. Maar die punt van die saak is dit, die Bybel sê, dat kennis van die heilige is verstand. You can have all the degrees, and nothing wrong with degrees. But you can only have a mind or the mind of Christ when you have knowledge of the Holy One. Kennis van die Heilige, dis alles in Spreuke. Kennis van die Heilige is verstand. Ek praat met u, my broer en suster, oor die grootste rede, of een van die grootste rede, maar ek wil amper sê, dit is die grootste rede, want dit kom alles terug na liefde toe, want as jy die woord verstaan, en jy doen die woord, en die woord woon ryklik in jou, dan het jy God lief, maar jy kan nie God se wysheid kry, sonder om die woord te vrees nie. Jy kan nie sê, jy vrees die woord, as jy nie die insetting en die verordeninge doen. Kom ons kom maar klaar met die wetding. Ons weet nou almal, ons is nie meer onder die wet nie. Maar die punt van die saak is, you must get the word of God in you, and that word is a capital W. You must get the word, the revelation, the experiential knowledge, what the disciples and the apostles experienced when Jesus walked this earth. Hulle het God ervaar, hulle het kennis gehad, hulle het die gees van God gehad, die gees van, mense, die gees van die Here, die takkie wat uitgekom het uit die stam van Isaai. The Spirit of the Lord rest upon him, the branch. The Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of counsel, the Spirit of knowledge. And if Jesus Christ is in you and me this morning, we have the same spirit of knowledge. En nou bid Paulus en hy sê, Here, gee hulle verligte oë van hulle verstand. Hy sê, Vader van ons Here Jesus Christus, die God van die heerlikheid, gee aan hierdie Nuwe Testamentiese kerk wat kom, en wat reeds besig was, die gees van wysheid
en verstand en kennis. What does it mean? Deep, intimate knowledge into the secrets and mysteries of God. My brother and sister, that equals wisdom. If you don't have that, you are dumb and silent. You can say nothing when the enemy stands before you. You have no wisdom, you have no power, there's no discernment, en die individu word verpletter, word emosioneel geknak, en ons drink tranquilizers, en ons drink pille, ek was ook daar. Julle ken nie my lewe nie. That's why I know what I'm speaking about. As jou vrou jou in Vista Kliniek moet kom besoek. I came through it. I know what I'm talking about. Because there was a stage that I think I know it. But the tangible revelation knowledge of God is a tangible anointing that breaks every yoke. But if we do not know it, and if we do not experience it, and we can quote scriptures out of our heads, but we are not doing the word, you will not make it. And it's not negative. The Bible says you are going to be destroyed by a lack of knowledge. And that is not to know a few scriptures. I'm talking, I say it over and over again. You have to know the scripture through experience. And through the reality and through the delivering power of the Holy Word. Met ander woorde, die beginsel van, of dat ek gesê het, Spreuke 1 vers 7, vrees van die Here is die beginsel van kennis. In Afrikaans sê daai vers verder, sotte verag wysheid en tug. Ek sê die Bybel sê wat hy sê. En as daar's kinders van God, en ek sê dit met groot liefde en ontferming in my hart, maar ek kan nie verstaan dat kinders van God baie keer so sotte optree. It's harsh. But children of God can act like sotte. Wat is sotte in Engels? Dumb and silent. Dis 'n verskriklike woord. Maar wat ek vanmôre vir jou sê, my broer en suster, dit is die woorde wat hier gepreek moet word en wat ek wil hê God met hierdie gemeente optel. In the knowledge of God, to speak it, to sing it. En soos Dawid toe hy sy woorde, sy liede geskryf het onder die salwing van die Here en hy op die harp begin speel het en hy het dit gesing het. En soos ek gesê het, elke letter in die alfabet van die Ou Testament was 'n musieknoot. En toe Dawid dit sing, toe sing hy die woord van God. And that's why we must speak. Ek praat nou nie van 'n oppervlakkige, sê net die woord, spreek lewe, doen dit. My broer en suster, kry die konteks. And speak out of revelation knowledge. Experiential knowledge, and to come to a place, en nou God is genadig met almal, jy kan nou tot bekering kom en jy kan dit begin ervaar, maar dit is 'n kwessie van, ons moet indring, ons moet die koninkryk van God soek in sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Maar, hier is 'n vraag goed wat ek moet sê, of wil sê, maar ek gaan dit nie nou kan sê nie. Die punt is net, ek het groot geword met so 'n liedjie, all over the world, the Spirit is moving, all over the world, as the mighty prophet
said it would be. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord as the waters cover the sea. All over the world, the Spirit is moving. Kom ons staan. All over the world, as the prophet said it would be. Oh, die Here is in hierdie plek. It's a mighty revelation of the glory of the Lord as the prophet. There will be no glory if there is no knowledge. No glory, no knowledge. En hier is die thrust, hier is die waarheid. Dit kom deur 'n persoonlike verhouding. Nou, luister my broer en suster, God is alomteenwoordig, maar God kan nie oral manifesteer nie. Because he needs people with a personal relationship. Is jy saam met my? God is oral. Psalm 139, hy is tot daar in die hel. God is in die hemel, hy is op die aarde, hy is in die ooste, hy is in die weste, hy is tot in die diepste van die see. En dis wat die Bybel vir ons sê, jy kan maar enige plek gaan, God is daar. God is all over, but he cannot manifest himself. What wants he to manifest? He wants to manifest his glory. And that's why I will give you the scriptures next Sunday. Ek gaan nou maar net hier so, maar die punt is net dit, dat God manifesteer in hierdie plek, wanneer ons hom ervaar soos nou, en Sondag terug, en wanneer ook al, omdat hier 'n kennis van God besig is om opgebou te word, en tot volkomenheid te kom. There's a growth. En hierdie kennis gaan deurslaan in jou eie lewe, in jou doen en late, in jou besigheid, in jou kantoor, in ons skole, op ons plase. Dis 'n kwessie van the Spirit of the Lord is also the Spirit of knowledge. So God wil vanmôre vir jou en sê, vir jou en vir my sê en vir hierdie gemeente, we are not going under, we are going over. Amen. And that you will have, if you are in this personal relationship, you will have something to say. You are not dumb, you are not silent. You are not going to be destroyed. You will have the wisdom. And you will have the knowledge. And the same Spirit that rose Jesus from the dead dwells in you. Say amen. Prys die naam van Jesus. Steek dit jou hand op daar waar jy staan, bid net saam, sê Here, hier is ek. Dankie, dankie, dankie vir die inwonende Heilige Gees. Dankie vir verligte oë van my verstand. Dankie Here dat wanneer ek die woord lees, sê dit vir die Here, dan gee vir my daardie verligte oë. U maak die woord oop. U maak my bekend ondeurgrondelike dinge wat net u weet. U wat die toekoms ken. Profetiese gees van God in en deur die profetiese woord van die Here. Dankie Here. We are not afraid of things to come. We live and move and have our being in you. In Jesus' name. Thank you. Thank you. Thank you.
to know you. We want to pray that prayer with Paul. My God, one thing, and that is to know you. And to know you in the power of your resurrection and know what the blood has bought for me. To know my inheritance. In Jesus' name. Amen. Vader, ek sien hierdie tafel. Dankie dat ons kan deel hê daaraan. We can take communion knowing that this is our testament. I bless it. We do it in memory of what you have done on the cross of Golgotha. Thank you, Jesus. Come to the front, partake of communion, serve your husband, your wife, your children, have a prayer, bless each other in Jesus' name. In Jesus' name. On the hill of Calvary, my Savior blessed Say to each other, my let's eat and Jesus drink. set me. We are children of wisdom. And look at the wounds that give me life, grace flowing Children from of His wisdom. heart. No greater sacrifice. What He's done, Thank you, Jesus. what He's done. All the glory and the honor to the Son. My Jesus. sins are forgiven. My future is heaven. I praise God Praise God for what He's done. for what He has done.